Reka tuvuge ko ugiye gukora prank Tshisekedi. Wamukora iyihe prank? Namurasa. Aza kumurasa ni prank. Namurasa nkamubwira ngo yari prank Kuba usigaye urya inyama buri munsi ntabwo uri kwigana ba Gasuku na Nyamabondo. Sinabigana barabaginga. Ariko rero twabonye uri gukorera prank Nyamabondo. Umubwira ngo uratwite. Kubera gira umuntu nagira ngo numva amagambo aravuga ariko yavuze we. Gira ijambo rimwe uvuga kuri Nyamabondo bigaragara ko mufitanye umubano wihariye. Nyamabondo ni dendo, hajya ni dendo. Ngo ejo yarabirebye ngo ndi kumuvuga ngo ni koroyira. Ngo urabona batekera Kagame inkoka akayijya. Niko yambwiye. Yabivuze no muri video aratureba cyane aradukurikira. Uzongera kuvuga amagambo amusenya. Mudise bigeze umusenya. Sha ntabwo byamubabaza kuko nawe nizo content akora za gusenya abandi. Niba muntu nabonye utaje babaza nuko bamusenya. Nyamabondo ariko n'umuntu mwiza. Sinzi impamvu je numva ari umuntu mwiza. Ariko nta mukobwa ubura intenge ni na nyira. Sibya. Nta muntu ubura intenge, nta muntu ubura akantu. Ari yamwe ngo niwe muntu yakoresheje ngo arakunda. Ngo nuko ugira ukuri kwinshi. Yabi muri video iri kuri Teresa TV sha. Nje nta yira video yo gutwita. Nje nta kuri ngira ahubwo uko mumenye nuko mba nashatse nuko ari byo. Urangiye ni nkubwira ikintu. Uzamenye ko icyo nkubwira cyo nashatse kumenya. Kino gituma abantu babyibuha cyane. Nimugera ku rusengero mu manuka. Kino gituma abantu bagira umubyibuho ukabije. Nawe uzavugira. So bakunzi ba Teresa TV show, bakunzi ba Teresa comedy, bakunzi ba Tony TV show, bakunzi badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zose, aho muri 7 TV, Simbi TV. Bakonika abakobwa n'abahungu gatakara ni gataye bagatinzwa no kugashaka. Amaherezo bigashirwa bakabonye. Ngundi nyamemeza ucaca koze mana. Uye ngundi nyamiri gufwa ikinure. Hari ikintu bita umuryambisi. Ninje nawe umuryambisi? Nyine umuryambisi ni umuntu uba gukunda inyama byahata. Ibaza ariko umuntu wifasha gukata inyama. Niwe bita ngo ni umuryambisi. Birakaze. Mureke nifashe ndamufasha nyine. Muragira ngo tujye inyama zingana ndabyifasha. Nuko bamba ako umundi ndaguze inyama iri gufa ndona abanguze. Ndona zijya. Sime. Karame. Inyama iri gufwa. Inaryoha cyane. Inyama ziriho guko ni nziza cyane. Hanyuma rero ubu bwoko bungahe bw'inyama tere? Bwoko bungahe? Bw'inyama. Ubwoko bw'inyama wabo baruka bavamo. Bubaho kandi rwose uburyo ubwoko bw'inyama babutandukanye. Habijari. Ijari? Inyama y'ijari ndaguyize. Oya ntabwo nyizi. Sure. Nukuri. Nanzi kuyize. Oya. Ijari ubwo ni inyama imeze ute? Ni inyama nyine ya nyama ifite umuhore ariko hagati harimo akagufwa. Ibizengurutse imeze nk'ikizero. Okay. Oya riri bayita urushigwa kaboko. Hanyuma ikinure? Ikinure. Inyama y'ikinure? Nyine ni inyama y'ivuta. Babango ibwiza nibwo bwoko bw'inyama. Okay, gerekanze ko bwira. Abo bwoko bubiri, umweru. N'umutuku. Inyama zitukura n'inyama z'umweru. Nese nk'umuntu utarya inyama wumva ikindi kintu gishobora gusimbura inyama n'iki? N'amasamaki. Cyangwa akajya inyama za soya. Samaki nazo ni inyama. Ubwo yajya inyama za soya. Yes, so nk'ibisanzwe rero nyine tugerageza kwegera aba star batandukanye, privacies tukinjira mu buzima bwabo tukabucengera, tukabumanuka tukabuzamuka. Ariko banyinjiriye mu buzima shanga kwihorera. Ariko tubikora ariko igihe kizaba kimwe. Baduhaye uruhushya. Hari igihe kizagera bigasobanuka byose. Abantu bari kukureba barebe Teresa Comedy TV show ibyo nagukoreye wanzaniye inyama. Ngasha. Warampemukiye. Wambagiye ibisi. None uzatekereza ko nzanira inyama ahubwo. I don't think so. Maybe I will never do it again. Nzazijya ariko mbanze mukore mwakazi. Zikote mota ziza. Oya bakunzi ba Teresa we muzazizane. Azikunda. Inyama rero ikasari runini ruragorana kurumira. Hari igihe uba uri kwibaka inyama mu safuriya. Nyirako yaza ugahita ukanaga mu ijigo ariko iyo ari nini biragoye pe. Ugahita ukanagamo. Ukakamira bunguri. Okay.
ugiye guteka inyama n'iki sasa? n'ubugari sha. Nta kindi kintu ushobora guteka atari ubugari. Kuki abantu bumva ko igihe cyose umuntu atetse inyama agomba gukoresha ubugari? Njyewe nuko ariko mbikunda. Nuvuga ngo nta nsimbura bugari. Nta nyama yasimbura ubugari nuko. Wallahi. Navugishijwe n'ibyo. Ndaburisha bwasimbura ubugari. Nta nyama yasimbura ubugari. Ayikubita amaso. Ayikubise amaso yuzura akanwa. Mbwira wa mugani w'umunyamerwe niwe umwibuka. Ntabwo nguzi. Yesu ndawibuka nigeze nkumenya. Ndi ruhaya rw'isekurume rwa Murarika icyanwa. Ya sekurume ba bibi babaze. Ye yarasi uduhembe. Ya sekurume ba bibi babaze Suzuku ndari imeze. Nari impari. Ako arayibonye iziritse hano. Arayibonye. Mwayiriye hose. Ni babu wayishe. Ayiriye. Ni babu. Ni ngutinda. Mamami. Rata si babu wabaze. Nawe ukungira umusazi zana bya bebere vuba vuba. Ni bibiri ariko bitari amafaranga. Yakagombye kuba ari indego nibagiwe. Babu yayibagiye ndi kumwirebera mitanywe pandeba hirya bari bamufashije amaguru. Ubu ngubu kuba usigaye urya inyama buri munsi ntabwo uri kwigana ba Gasuku na Nyamabondo. Sinabigana barabaginga. Ariko rero twabonye uri gukorera Frank Nyamabondo umubwira ngo uratwite. Kubera gira umuntu nagira ngo numva amagambo aravuga ariko yavuze we. Gira ijambo rimwe uvuga kuri Nyamabondo bigaragara ko mufitanye umubano wihariye. Nyamabondo ni dendo, hajya ni dendo. Ngo ejo yarabirebye ngo ndi kumuvuga ngo ni koroyira. Ngo urabona watekera Kagame ngo kakayijya. Niko yambwiye. Yabivuze no muri video aratureba cyane dukurikira. Uzongera kuvuga amagambo amusenya. Mudise bigeze umusenya. Sha ntabwo byamubabaza kuko nawe nizo content akora zo gusenya abandi. Niba muntu nabonye utaje babaza nuko bamusenya. Nyamabondo ariko n'umuntu mwiza. Sinzi impamvu nge numva ari umuntu mwiza. Ariko nta mukobwa ubura intenge ni na nyira. Sibya. Nta muntu ubura intenge, nta muntu ubura akantu. Yamwe ngo niwe muntu yakoresheje ngo arakunda. Ngo nuko ugira ukuri kwinshi. Muri video iri kuri Tereza TV sha. Yira video yo gutwita. Nge nta kuri ngira ahubwo uko mumenye nuko mba nashatse nuko ari byo. Urangiye ni nkubwira ikintu. Uzamenye ko icyo nkubwira icyo nashatse kumenya. Bivuze ngo ushobora no kubesha. Gusa ari umuntu utabesha. Oya ntabwo nabeshya. Kubeshya nanone sinabeshya. Mfite tekinike nshobora gukoresha sinkubeshye ariko sinanakubwiza ukuri. Ibyo byo nibyo rwose nabibonye warabikoze. Kwa Nyamabondo. Warabimukoreye. Rero kugira ngo ubeshye uzabura ubwami bw'ijuru cyangwa ngo ntuzayice ryera. Uzayijamo. Nzaguma mwisi. Tuzareba ko kumva n'isica n'ijuru. Ese tera ubundi ujye usenga? Ndabwiyamye. Wari uzi ko se kurya inyama ari icyaha? Kubwiye kuzijya kandi ari icyaha kandi utinya gukoresha. Ese ko ndi gukora ikiganiro ndi kurya inyama? Nawe se ndi kuzijya cyangwa ndi kuzikata? Wigeze kubaho umudivantiste w'umunsi wa karindwi? Nabayeho. Wabayeho. Mbwira inyamaswa eshanu. Nabayeho ndariwe ndakwiyamye. Okay, nyine ugiye utariwe. Mbwira inyamaswa eshanu umudivantiste w'umunsi wa karindwi atemerewe kurya. Aha, byose barabijyaga. Oya. Bajya n'ingurube. Ngeze ndi kubabeshera. Ikizu. Abadeve bari kunda babihangane ndawe nshaka gutera ibuye no gusebya ariko abadivantiste nibo bajya inyama kurusha abandi. Bazijya kurusha abazima n'abapfuye. Ni igihuha. So turashimira abantu bamaze gukora subscribe ku rukuta rwacu maze yo. Turashimira bamaze kugura imiti. Cyo nangira abadivantiste ntabwo bagije bafasha. Oya mwebwe mujye musenga ntimugasenga idini. Uziko badafasha bro. Kaduki kari. Darumubiri. Tere izo nyama zawe zigizwe n'ibyiciro bingahe? Bibiri. Ibihe nibihe? Iroti n'amagufa. Ni inyama zawe cyangwa ni inyama zinga? Zibaze. Ndi kubaza nyirazo. Izo nyama zawe kuziteka biraza kumara igihe kingana iki? Minota 40 zirabazihiye. Ufata muri botari. Guys, so bakunzi ba Tereza rero murabona ko yabakurikirana ibihangano byo. Uyu ni umukinnyi wubatse izina.
ntabwo ari ba bantu tujya tugagituma gutyo na gutyo ba bagiti barabyumva, ariko amahirwe nk'aya ngaya ni imboneka rimwe. Yindi genda bantu minduri. Mindurira unshiraho nashize. Kuri phone. Ako shaba bambaye inyama nziza rwose. Julia ndamushimiye, ni umumama mwiza acuruza inyama hariya mu Miduha. Namukoreye publicité ariko nta kintu yamariye, yego ariko Julia we. Musange mugende mu mugurire hako se. Namukoreye publicité. Ari cyo mwari mwavuganye? Navuze oya ibyo twavuganye ko nagira ngo ampe indabyo zanjye. Navuze arayumvise. Navuze ngo Julia TV show. Boza Maria. Izi ni nyama zitagira iroti. Izi ni nyama zitagira iroti, izi ni nyama. Izi ni nyama ziroti zitagira igufwa, izi ni nyama zifite igufwa. Come here, my dear. Come. I'm tired. Come here. Please, come. Udushyimbo. Bisukiramo umunyu. Inyama se zishyiramo umunyu zitarashya. Sawa ye. Zirashwanyagurika. Yego ye. Noneho umunyu kibaye igikuko. Murashoboye. Tereza. Abanyamakuru ba pirate. Kuna abasitari babayeho. Uyu ni n'umukire afite akagaze, afite iki. Ariko udushyimbo, aturebe ubwoko bw'ibishyimbo. Niba ari shyushya. Niba ari mucinyabere. Tere! Ibishyimbo byawe ni mucinyabere cyangwa ni shyushya? Bibaza. Ndi kubirebamo. Nibiba. Ni mucinyabere ni shyushya. Uko zikosa ikomeye cyane kureba mu bantu. Sha umuntu akandagiye itomati mani mu babani. Umuntu akandagiye itomati. Ese ko yatweretse atubwira ngo ni inyama zitagira igufwa. Yagira hino. Cyangwa duhindukire tugukamere. Inde? Ngiye guhindukira ngo kamere. Ngamera. Si wabimenya hano uri gukora prankas. So, nguyu Tereza nyuma ya pranka ni murebe kuntu yangije imitungo. Iki ni igitambo cya pranka. Hari utomati rumwe bamennye kamera. Tere bakubwiye ngo ukore pranka umuntu ukomeye mu gihugu. Nangere numva igisubizo cyawe ko ari cyo. Sha nawe umbazaga ibibazo bitaba kuvaho bigende. Okay, reka tuvuge ko ugiye gukora pranka Minisitiri w'Intebe. Ninde? Wumva ari nk'isi pranka wamukora? Nayo rwose. Reka tuvuge ko ugiye gukora pranka Tshisekedi. Wamukora iyihe pranka? Namurasa. Aza kumurasa ni pranka. Namurasa nkamubwira ngo yari pranka nyagupfa we. Oya.